Yes guys, ndabasuhuje. Ni Gaston cyangwa admin nk'ibisanzwe kuri Moa Trendings. Ntabwo ntinda rero uyu munsi ngarutse ku bibazo byanyu mwambajije muvuga ati se ko tubona editing amafoto akaza ameze neza ukoresha ubuhe buryo. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu bakoresha AI yitwa Google Gemini mu buryo bwo kweditinga amafoto yawe ukagira ngo uri muri shoot cyangwa se ukagira ngo ni ibyanyabyo buri wese agatungurwa n'ukuntu bikora. Cyambere urazangaha kuri Chrome ubundi uze muri search box wandikemo Google Gemini uko byandikwa nyine Google Gemini. Uyu munsi ndagerageza kubereka akantu ko kandi kugira ngo ejo mutazazana comment muvuga ngo hari umuntu wabigerageje bikanga. Numara kwandika Google Gemini dire ngo kuko byandikwa noneho urabikandaho urahingukira ahantu hameze gutya uhite uza ukande kuri iyi title ya mbere ifite akarugo kameze nk'akanyenyeri. Nurangiza utegerezeho gato, ntago bitinda, ni ibintu bisobanutse. Ureta uzangaha urana akamenyetso ka plus uze ugakande uzangaha ndetse upload files naho uhakande. Noneho urahita uzanga handitse media picker, urabona ko ari uguhingukira ku byumba bya telefone. Nusoza urazihitemo ifoto. Ngiye kamitemo iyi foto kugira ngo muze kubibona neza. Murabona mwitegereza amasura yabo neza murebe ko hari ikintu kiri buze guhinduka. Urabona ko bafatanye ikiganza, bafatanye mu kaboko. Noneho rekanze nyi selecting, ubwo ndazanye hitemo nyine nk'ibisanzwe aba ariyo ne editinga murebe terengiye. Noneho noneho ureta uzangaha handitse Google Gemini. Aha niho tugiye kwandika prompt y'ikintu dushaka ko AI idukorera mu ifoto yacu. Noneho kanze nandikamo make these people hug make these people hug each other. Nukuvuga ngo ngiye kuyisaba yuko aba bantu ibahoberanye nyine, bahoberana nk'abantu bakundana. Urabona ko bafatanye mu kiganza. Reka nze mbahoberanyishe turebe ko AI yacu irabyumva neza. Noneho iyo umaze kwandika prompt ntabwo wibagirwa kwandika akantu ko kuvuga ngo don't change their face. Nukuvuga ngo hari igihe ikugeneratingira ifoto ikaza yahinduye amasura. Urahita uyibwira don't change their face. Noneho urana kano kantu ka send akangaka uragakandaho, ubundi ube uyihaye task yo kuba yageneratinga ifoto yawe. Noneho ikirakubwira yuko iri kubigeneratinga. Ahangaha hari akantu kameze nk'akanyenyeri kano kari kwikaraga. Nukuvuga ngo ibiri kuyageneratinga ntabwo bitinda n'amasegonda agira mu 10 ubundi kaba yabikoze. Urabona ko ifoto yawe yayizanye. Noneho urahita uza uyidownloading ahangaha kuko nubundi iraba yarangiye. Uraza ahangaha kuri aka kantu kareba hasi ubundi uyikorere download. Tayari ubu ifoto yacu yamaze kuyisavinga. Ushatse waza ahangaha ukayiopeningira ahangaha cyangwa ukajya mu byumba bya telefone bisanzwe akaba ariho uyirebera. Ahangaha urazanga muri files dire ngiyi ifoto yacu yadukoreye. Ba bantu bari bafatanye mu kiganza urabona yuko yabahoberanyije kandi urabona ko amasura yabo ntabwo yahindutse, nta na hato yahindutse. Guys, gusa ibintu byakozwe na AI urabizi ko nayo ibanza kuzanaho watermark. Kano ka watermark muri kukabona biragusaba gukora subscribe, ugakora share cyangwa se like, ubundi ukazareba video y'ubutaha ukareba ukuntu bakuraho iriya watermark. Ni Gaston cyangwa admin nk'ibisanzwe. Ugomba kunyandikira muri comment ukambwira ukuntu iyi AI uyibonye ndetse ukama n'igitekerezo, ndetse niba hari ikindi kintu ushaka ko tugufasha ukanyandikira.